Ngikubingelele mbukele emsakado wakho Eswatini TV. Ligama lami ngithemba Nkosi Mbuyisa. Mbukele isehlelweni Litsini Libandla. Solo sibuka yona indzaba ye social media. Sesibuka nyalo ubuhle bayo social media. Evikele liphelile besibuka indzaba ukuthi social media it affects kanjani impilo tebantu labasha. Sagcina sabantu lokulesingiko lamuhla. But ke sesibuka ke lamuhla buhle ngoma ko social media vele inabo buhle bayo. Ngihamba naye ke umfundisi Zathi Mthethwa usuka lapha ebandleni lase Gold at Work lapha eNgwane Park. Phindze futhi abe ngidirector emsakado lomkhulu wetenkolo kaNgwane iVOC Voice of the Church. Asivusele ncike Nkosi, asivusele Apostle. Buyisa siyabonga, ngicela ukuvusela wonke umbukele ekhaya egameni la Jesu kakhulu. So sichaze kahle emsakadweni sishuma Jesu vele nje. Kude lokunye siyabathanza balalele umlaleli ekhaya. Balalele. Yes. Cha siyabonga Nkosi sami nikumxolela umfundisi uhlayele nje vele balaleli. Yena abamboni muva ngelive ngiyacabanga ukuthi bayajabula nje ekhaya ukubona lamhla. Ungabona ukuthi athi sibafa kufanele kuphela lapho sibuka la. Cha siyabonga ke babe. Ngicela sibuke nje babe ubumxokwa be social media. Sistayibuka nje itsenayifika I social media ekucaleni. Sitakhumbula siqale kuyinothisa kakhulu nakufika Facebook. Afika sathi hey ademon lento lela. Khuluma njani nemuntu ungambona. But kwaya kuya sagcina sayibona iFacebook isisebentela ikakhulu isikhathi siphila kiso seCovid. Mhlambe ungathini lapho babe? Singathi nje lapho Mbuyisa ngeke ngasho last week siphila kwimhlaba lo evolve akho. The evolution of this world has pros and cons. Kukhona lokuhle ngekudevelopa kwemhlaba. Siyawufuna udevelop ikakhulu key things now develop umhlaba ukuxhumana, communication. Yeah, manje ne live uma taw developer tekuxhumana imigwaqo ufuna ilunge, telephones ufuna ilunge. So nyaloke la ku social media lokuxhumana kwabantu sekuyinto yokuba lula ne development of the time. So which is very good. Sekukhona abantu tawubati ku social media ungakabati physical. Lapha ke nawo bathi labantu kukhona ukuthi ungafunza good, kukhona ukuthi ungabusinessa nathi nebafundisi usho ukuthi usicatha athi ngathi kumadimonyana but impela I social media isitile kushumayela nami nawuthi Zakaria Mthethwa YouTube utankanza ngibila ngamavesi uyabila so uyakhona kusitaka so sithe kuyafundwa kuyabusinessa kuyashunyayelwa ku social media kuyimpilo kuyasisita kuyasi-advance kulokunyenti ngifuna umuntu ongangirefera indlu angathi ngishela abantu awuhamba ufuna njengengqondo sengingena la ku social media ngithi roofing bekunene help me babhale abantu ukuthi 76 bani ngakufela send me your pictures ukuthi wende ku before aphinza post umuntu simpili yaphela kula ku social so sekulula sengenda impilo at the comfort of my home because of the social media sihle futhi sekhuthata nanga umfundisi ekhaya sesikulenye era manje. Yes. Kukhona ikakhulu la nisenikhulile bafundisi senikhulile. Vele nje kusekhona lokuthi ngeke mina ngishumayele ka Facebook ngiyobona abantu. That's true. Asichaze Mbuyisa ukuthi sesikhathi. Asichazele umfundisi lobukele lo ngathi u-anti these things. Kukhona umlayeto uNkulunkulu la uniketele ingceke ngayinye ngayinye. Lo mlayeto akashongo uNkulunkulu ukuthi uyababonga sonke isikhathi labantu losiyabanika. Kuya ngalesikhathi ukuthi lesikhathi lesi ngabanika ngibabona esontweni physically noma isikhathi lesi ufuna ngibanike noma ngababona. Sinde bese emsakadweni ngivele sengibanike ngababona. So akangene noma bese divuthi umhlophe ehloko. Bamngenisa igeke emngenisa vume mkhulu akhuluma umlayeto kaNkulunkulu uhambe. Nabanje lapha elithethe nomkhuluneni lapha elithethe umkhuluneni ngiyamthanza. Likhehla limbunga enhloko but yathi ngilapha ku Facebook ngakhala hey kunene ku Facebook ngakhehla ku Facebook. Uyahamba ngomlayeto kanje. So asingeni bafundisi bami akusisi ukuthi kungasathane yini. I platform nje
ungena ngokuqaphela ukhona kuningi lokufaka khona sishaya sithi kuningi lokungena khona manje nalokuhle kukhona ngena ufaka umbiko ngena ufaka livesi nabakela abantu labasha imfundisi lengikhola ukuthi ngiyibo labantu abafaka labantu abadala lapha ku Facebook bakhuthade babe ukuthi lo Facebook siyacela ukuthi phela abamsebenzise kakhulu nje masikhuluma lamhla ngikuthi phela Facebook ukhona lokuhle ngayo yes abatifake ngisho ngathi abantu abadala ababafake ka Facebook netinto letinhle bangabhiki kuchacha nje kuphela mina nje ngicela ngikusasho kanje lombonisa kunebantu labasha esontweni siyacela phela abantu abasha ngabe awukho komdini yepholo belisonto suggesta phela ku chairman Libandla suggesta kulabadzabe Libandla ukuthi hey umfundisi manje washumela kangaka kuwela phansi ugcina ngalabantu basesontweni kanti namuhla sesinabo spacing esontweni asangeni sonke kuba kunabo social distancing so umuntu omusha akabe prone to say ngicela ukukhonda Libandla ngete media ngicela ku record ama sermons ngicela ku posta sibuye nje kama camera sonveni siwathenga abantu abasha ama camera sonveni sibone singena ka Facebook live labaye bangifaka bandla kimi live ukuthi ngifuna jikazi babe ngicela ukuthi nawuvusela kumlo ukuthi sibanengi silabandleni labanye bangabukela emakhaya so uvusele nasi la uvusele Libandla sifakeni bantu abasha please ningalibani nje lokuchata ku groove lapho sifakeni labantu abadzala lapha kanti sinongena abantu lapha siphefumule okay mfundisi ngicela sibuke ke nendzaba ukuthi netikolwa siyasikhumbula kahle tivaliwe afika iCovid davala isikhathi lesidze sasabona bothishela litiko temfundo isebenzisa yona le social media ukuthi bantwana bafunze phela bangasihlala nje ekhaya bataze bakhokhe sebebafundzana so siyababona ke bayafunza nje ukusikhuluma labanye bantwana bayafunza khona social media mhlambe kutsata nje kubo bantwana nakubo batali ngebomcoka bekuthi vele sesikhona sesikiyo le era yokufunza perfect you see ukuyo last week wangibuta ukuthi wafetha ukuthi nisibatali sibathenge intingo labantwana vele ngicela batali kude lesingakwenda asibathengele intingo labantwana because nakangikayi esikolweni uyaposta tishela apostila into ngentabo ngaleyo app lebayikhethile ku internet yabona lebafunza ngayo so na ungasamthengele icingo ukuthi utabuka ingqondo ecingweni njani lo munye nase sekhutile ukungqondo utalisenza icingo akasenza kahle so siyalidinga ngicela sibathengele nozani icingo bakwathi ukufunda ngoba uncenza ukuthi abasakhona esikolweni for whatever reason le nto ke vele basakhona ukubona kusha face to face but nakapostile bakhona kwento ngisho ama exams mbuyisa uwende online lama exams ufunde life must go on whether COVID ukhona noma COVID akekho of these online connection so asibanike incingo bangena lokunye ke mbuyisa now umdeprive lo mntwana le access to the social platform lo mntwana ngenteka nangempilo yakhe ugifted ka IT so ufundzela inike nabe babe umendleleni makumendleleni yokuthi abe IT oriented lomntwana asibangeniseni lapha ku technology ngenteka lekusasa labo lilapho angichaze kanje lo shutha ukuthi nesonvele lo shutha ke naka TV umntwana lokhulile waphiwa uNkulunkulu le IT umntwana wakhe wangemi endleleni yakhe asibasitena nabethi basakhula lokukufunza lokunje ku recorda naku YouTube nabo in ukuskill lesithitha legeni iyafunza yanti momo megabytes bonke gigabytes lapha isaloda uyabafundzisa kuyi knowledge so asingabati privacy yabadzinga lesikhathi lesi sesithi thina PPTs vukani nijoin BATs ngoba sengilempilo sengile life ngeke ngeke kubuyele emuva uthi hey mina ngona 1971 ngikhona mina 1971 wendlula focus ngeke sabuyela uthiwa ngasingisi if you can't beat them just join them sabene ngeke sathini BAT nyawo nesithini ngiyakuva mfundisi ngifuna sibuke nako la lesikhuluma social media lapha social media kunema causes ukukhuthata nje babe ngiyakubona wena kona utalwe ngale ka PPT but ngathi le BAT seyikhona seyingenile phela sengikhuluma yona vele ngiphila yona ngiyakubona ukukhuthata nje babe ukhuthate lapha kunema causes la online but are free perfect
ukhazi umuntu uzothola certificate ufunze nje mahala akakhokha school fees akendini bakhuthade mfundisi nanga umuntu omusha ekhaya nebadali ba umuntu omusha angahlali athi kwathi valiwe batela bakhona ukubhadela baba makasebenzi makakasebenzi just get into online trainings ungene www whatever course that you want to get into school ufuna kufunda ungene okhanza free ungene kufunda ngisho nabo research work get in there ungabhala i-thesis i-dissertation uyibhala icede online principles zakho just online so kunebuhle bayinto le ngoba funza ngenteka ungawathole entry requirements ase UK nje physically kana ungene online uyabona ungangena uyakhona kuscanner kwakho certificate yakho na usende online wadmithwe online ungene ka class grade 1 first year online uziyoqedza online kuyenteka sifundzeni bantu abasha singabiyele emva manje singeneni manje kuyaphileka mbukele ekhaya ngiyakholwa lapha ekhaya ukuthi uyasitakala nawe siyakhuluma nje nemfundisi sikhuluma ngaye Buhle be social media bantwana ekhaya mtali abasitakale ngalwadi lesikhuluma ko lapha emsakatweni siyabuya sajika emarket ngubukele usanda kuvulela emsakatweni wakho Eswatini TV sehlelweni ke Litsini Libandla umuntu ayabonga nje kakhulu umbukele ngalapha ekhaya siyakhona ama message siyakhona kwabona ngala ukuthi niyalibukela lihlelo niyalithokodela futhi siyathanza ke ukuthi nichubeke nibhale nje babukele ekhaya nelihlolo engathanza ukuthi sikhulumise ngalana thina singajabula kakhulu ngoba kunengi kakhulu into lilibandla lelingadikhulumisa ngisehlelweni ke sikhulumisa yona indzaba ye social media buhle bayo ke this time siyayibuka nje social media phela ayisiko imbi ngeke bese sisatha sesiyayilahla kanye sikhona nje siya benefita kunengi lesikwendaba nginemfundisi ke mbukeli benginayo iviki eliphelile mfundisi Z Mthethwa usuka lapha ka VOC umdirector umsakado womoya weTekuchumana uphinze ke abe ngumfundisi welibandla lase God at Work Church lapha eNgwane Park Tiyabila mfundisi lapha God at Work ngosemsebenzini esemsebenzini wathi abantu mfundisi besabuka yona nje indzaba yebuhle bayo i-social media sikuthatha bona abafundisi ukuthi ababasebenzise labantu labasha lokwenza ukuthi bane skill ngiyakhumbula nje mina kushutha ngaqala vele as a skill before ngiye esikolweni isikolo safike nje safaka la ukuthi hayi lokhu technically kwenziwa kanje kungaba kukhuthata nje babe ukuthi ngoma siyathi lemabandla ukhanza ukuthi nine committee lemasontela la khona shemen mhlambe ufuna kuvele yena ukuthi la ngabe lento ingadiwa ngishemen ngeke yenziwe la sontela kukhuthata nje babe kuyachaza wathi siku information age kwemukela nje ukuthi sitemukele lokuthi noma singayaphi vele sesikuye lo Facebook but thine the social media asistemele ukuyisebenzisa isiprofitele likakhulu silibandla ukuthi nanga IT isiprogramele application data C nangu lo TV TV specialist isishuthe lo munye BAT lo munye inini yes ba Mbuyisa leBhayibheli lithi kuMateyu 28 verse 18 to 20 ngiphiwe emandla emhlabeni nasezulwini verse 18 lo athi 19 go ye therefore and make disciples out of all nations baptize them teach them to obey all things athi lo I am with you hambani eVentonga asikhulumi iqiniso uJesu abengasho ukuthi hambani ngetinyawo kuphela nakathi hambani niye eVentonga abesho ukuthi nitawuhamba nange-technology so these platforms bandla lenkosi yami uJesu bafundisi bami bayithola PPTs pastors please asincengene lena i-platform yokuhamba le genge asingayideprive i-gifted ibitwe uNkulunkulu ukhona umntwana Mbuyisa ngeke umvahlabela ngeke umve abangumfundisi but ubitwe uNkulunkulu seva kuma necamera nje athathe wena ushumayela uwenda nomntwana ukuthatha wena ukubeka ku platform
yakahambisa futhi ukuyisa kumuntu loleka lavumisa ngonlamhlaleni ngonlambabani akufake yabona iTV yasingayibalekele iTV ngikhuluma ngila embabani ema studios kodwa ngitheleka kalomasha ngitheleka esiteki same time seyihambile ke le message kaNkulunkulu kanjani so asikuvumeli lokho sisekumate u28 ayikasikaphumi so sahamba so nje ngihamba ngihledi ngihamba ngifaka ivoice yami kuphela bese bangihambisela so ngisaba ukuthi ke nangabe singaba libandla eli stereotyped sitawuvimbela kusebenza kaNkulunkulu ngema gifts lavela ngesikhathi njengalabo IT nabo camera people yabona loku mix up le genge igifted iphiwe uNkulunkulu lama gift kude sipho sasathana emhlabeni yabo tiphethe kuya uNkulunkulu uMongcwele ndaba phela abantu ngokuba bela bathandwa kaNkulunkulu so asivuleni silibandla sesikule season sesikule era yekukhanzakala kubo Facebook nakubo bo WhatsApp ma videos nabo YouTube and stuff like that asingeneni sekufuneka umfundisi ingani noma stagme manje umfundisi asisazi siyamati wale embabane kuphi sesiyangena lapha ukuthi ake ni googlishe lapha ungani online sibuke ama YouTube sakho umfundisi so nakashumela ukuthi ushumele kuphi nini iminyaka lendlule bekathiteni abantu bebanjani beva sikuve nje mina kungefiki see lapha nje emsakadweni ka VOC nakhona sesifakile ku internet phela vulani ngenani kulapha itelevision ngangona ngiyayithanda iTV seyathi buka tindzaba 7 kungathi ashayele 7 zambaba uthi bona yini ke kulabo YouTube esebenzayo ka TV akhona ngena akhona buke sasingabi digcide ukuthi ukwasha 7 ngisesemhlanweni sengishiyiwe tindzaba ngathi khanza ngoba tingenisiwe kule platform damela mina at my own time comfort time singangena TV news nako sengistakala ngitibuka indzaba atifunza njengoba tifundisa ngasevela buhle be technology lokusho ukuthi kahle mfundisi i-technology ikhonela ukuthi sibe convenient ithine sikhona ukuthola nje le information ngesikhathi sekho ukuthi thine kufunde singabe sesiya abuse le information because le bese siyakwenda kwanza sibantu labasha kakhulu bantu abasha vele sikhuluma ngabo kakhulu ngibo labantu labasha iBhayibheli lithe banemandla ukhanza ukuthi bese sebenta netimvelo bankathunywa tona kule ngoba kuvumelekile konke kodwa akusithi konke so kufanele abantu abasha be very careful ngelivese impossible power nakasho njalo le social media yinhle nawo isebenzise kahle ungangeni ukhothude ngoba akusibonke labakholwako libaposta social media baposta nje umhlaba lo posta this is the world ya post so mina mangena khona ngibe careful ukuthi ngenele le mission yami lengiyingenele ukuthi mina ngine calling yaka social media ngiyoletha emavesi yokuthi uvuke kuseni post emavesi uvuke kuseni post imthandazo uvuke kuseni uve ukuthi utheni post abantu bani ebandleni let's 10 utheni pastor wami ebandleni yabona ngingakhonde ebandleni ngingamva nje pastor wami ngingcine ngisande kuphela but nange nje umuva nje ngimuva nje ungena ku YouTube ungena Facebook umuva okay mfundisi ngifuna sibuke sakubuka nje buhle bayo social media lesikhathi lesiphila kiso nyalo ukhanza nje ukuthi mina ngihlala embabani but ngimenywa abantu bakalavumeza ngokuthi bangibone ku social media ngiyacela babelo ukuthi nje ucizelele lo lento inhle mani lento inhle lento ungahamba nje overseas uyogibela indiziwa zami uyigibela ukuthi bakubone nje khona la asikhulume ukuthi ngembuyisa umhlaba lesikiwo nyalo say global world sesiku globe so lento kuyathena ukuthi la icingweni lakho yonke into soyibona icingweni lakho la akusafuneka ugijima kakhulu so le technology le social media itosithe itozamula you know ukuthi yabona nakho nje kuvaleka ingcima emasonto bakavaleka ingqinqayiwa bakude plan but besifika thina kubantu the comfort of their home besifika le kala futhi besifika ngaye social network because ngishumayile bangirecorda baposta kuhamba siyangibamba umuntu akavumisa kukhona umuntu nembuyisa nani lisondo abantu abasha ni khuthele kushuta kukhona ishumayelo lobo ungeke uzuyive because lo mfundisi loyo
akanati nanikanimati nanikwanisho kumema but ngale ukuthi onema YouTube nema platforms senimbonile nile kalo manje nile stake nangumuntu kaNkulunkulu nangulovuthayo senyamboleka la nange inkosi imphumusa niyamcela soviet so asikhuthaleni kukhona buhle balento le this thing has come to close the gaps of time nelokuba ngithi banjwe ngihlushe ukuthi nga7 emaspect home vele ngimonela kanjani but lelo ngithi no be busy with your work langa lonke at your comfort time uyakhona ku access that information ukhona ukustaka la ungasale emva so ngicela ukuthi emaswati abantu abasha bakhutsale bangasali emva futhi ke singayidemonize kakhulu le social media singayidemonize kuliqiniso ngaba khona lokubi but ngempela vele ukukhuluma antichrist you know noma ngayi platform la ngayisebenzisa umuntu onamthekno konke abuse ngayo but kukhona lokuhle singakwenda ngoba libandla lisekhona la emhlabeni sengahambe so lapha kule social media as you send to further the gospel of Christ kukhona abantu bangeke baphenduke free esondweni kaSono but yophenduka ku social media cha mfundisi ngiyakova babe uyayishaya ngiyakhola ukuthi umbukele ekhaya uyasihlakala kakhulu ngenza be social media ngoba bantu abazala nje lokusikhuluma banema question marks yes lokhanza sebaphendulile kibo ngoba isikhathi lesiningi bantu labasha kokhanza sivele bathi bona ukuthi Facebook ukuthi ngithumele lethombe ngithumele imessage noma ngikhulume nomuntu oseAmerica kani kukhona lokuhle lokukhona njengoba sikhulumile babe sakhuluma ngenza bade business kukhona nje vele bantu benebusiness yabo ka Facebook any business yabo is successful banemali ukusikhuluma mhlawumbe ngaba kukhuthatha nje mfundisi ukukhuthatha kubantu labasha labanaso le skill leso ukuthi ababavulele phela emabusiness approach njengemfundisi mthetho mhlawumbe uyakwathi nebusiness ethi ayifundise angiboni page lakho ka Facebook angibone ngivulele page lakho ngomanager lona ngalo ndlela leyo uyakhona kuphila uma siphila la khona isikhathi la khona kude imisebenzi ngani iqualification nginayo kanti khona lengakwena ukuze kukhona kuphila ngaphi ekhala ngithola tandla enhloko ukuthi mina ngithi umsebenzi engifuna ukukhalwa ngonke umuntu exactly angithi nje lapho mbuyisa nowadays we do not train students from tertiary institutions to become job seekers but we train students from tertiary to become job creators so ngicela abantu abasha ngale social media baphume all out to create jobs to create work you see kunema events imihlambiso yemishado party imihlangano online abantu abasha babuye to create ima jobs you see urun ema adverts akho lapha ku social media network uvule khona space ngoba laphana kuvulekile manje ngitolo singa nje abantu abasha uba creative and innovative to rise up basi bathathe le physical Eswatini likwendeka la bakuphanyika lapha eDulo kunemabandla ngicela ngikhuluma eqiniso emabandla hayi onke lasangenile ku Facebook angenile amasingasimka but singa abantu abasha bathi come up kutasida sila kunivula page sinimage page say business uyabona na ngikhuluma ngakwakatini ukhona lothi nje mina ema plans ngiyakudebela ngupostela la kule tulu kule platform uhamba udownload wena ubukele uyayithola futhi plan kanjalo uyahamba uyosebenza babhadalana bacethe live you see asicela abantu abasha mbuyisa benyuke from the physical bangene to the online there is vast business on the online kunema business langathinta online latheka nje creativity yomuntu ungenteka awubidekanga ukuqashwa physical uqashelwe kulo online so now utalibala kubuye emuva uthi mina ngifuna ukufuna umsebenzi ka observe noma ka Times noma ka TV tawugcinwa kaqashwa ngena lapha eDulo
sifuna ema-drama, sifuna ema-producers, sifuna tinhlelo, sifuna ini but sakhele lapha edule phela ku-online nisakhele khona into nisipostele sibukele ngoba vele mfundisi vele nani sesahlala khona la online sihleli khona ba njalo nje sisebenta data sila online Sidli data. ngabe uhleli nje ungena ecingweni lakho uhleli online mfundisi ngicela uvalelise kumbukeli emagama longawasho nje kumuntu omusha kuphosa litsha ezivaneni babe nekusho nje inhlelo takho ka VOC nakhona isontweni. Praise God. Ngathi nje kubantu labasha, this is the season to rise up as a BAT. Ungene ku platform. Ngena ngilomusha, uphile khona, ubhizinise, ustakale khona, ufunze ufuce ilivesi khona, meaning ube great commission yakhona. Ungene une business yakho khona, ungene uphile, kuyaphileka. Akusikwa akusi demonic world. It's a clean world. But ukuthi kukhona ungena phakathi ngena ufike uchoose kuvumelekile kukhona konke but akavumeleki konke kutheliwe nje kunjalo then ke iGolden Work ngifuna umthetho yashimela kamanzini kaGolden Work kwane park Amazon Hall High School engwane park liyabuya nga10 ekseni liyaphuma nga12 liyabila strong worship and strong word 9 o'clock VOC tune in Golden Work program ka VOC 9 am Sunday to 9:30 laphana nakhona over staff over material. God bless you. Amen. Mbukele ekhaya uyeva lapha uthi ngiphethe umsakazo. Onke amagama akhulunywa ngespeed. Ngiyajabula kakhulu umuntu athathe ithuba abonge kumfundisi. Ngiyabonga kakhulu babe kusihlonipha nje singeSwatini TV ukuthi ubongeta kithi kubhizi kangaka siyati ukuthi nini nibaphathi anitholakali kalula. Siyabonga nje mbukeli ekhaya. Qhubeka usibukele sengumsakazo wethombe eSwatini TV. Siyathanda futhi kuva lemuvo wakho lapho ekhaya netihlona afisa sikukhulumise lapha emsakatweni ngale kwaloko mina igama lami ngithemba Simbuyisa ngithi kubuka lokuhle inhlelo elandzelako emsakatweni wakho lithombe eSwatini TV Sibuko samaSwati usale kahle.